हारु बसुमतारी दा बिथाङा अबयसे गोबां जर खालामदोंमोन दा बिथांमोन दुखु दा मोनदोंसै आरो लोगोसे जाय बिथांमोनहा जे गुबुन हान्जानिफ्राय जोंनि बे बिपिएफ हान्जायावहाय जयनिं लानो थाखाय फैनाय बिसोरनाव आङो खावलायनानै दोनग्रोदों बे जाबाय कुनु पदजायै गुबुन बे जाबाय इउपिपिएल सरकारा बियो फैफिनखालाखौ निस्सय नोंथांमोनहाबो मिन्थिगौ आरो बेजों लोगोसे गासै 8थासो केन्डिडेट दं बेफोरनि गेजेराव जोंनि जेनाखि केन्डिडेट एमएलए रबिराम नार्जारी सार बेजोंहाय जुजिनो हानाय बे रोखोमनि गैया बाखि 7 जना दा बेनिखायनो बे समावहाय जेखौनाखि जोङो हास्थायदों जोंनाव बेवहाय सम्मुखित दिनै केन्डिडेट गावनि जे गैयाब्लाबो जोङो बिनिनो जानानै गासै हाबाखौ मावनायावहाय रावहाबो मोनसे आफसोसजनक बे थाबावा आङो बेखौ खावलायदों दा जाय हक बे समावहाय माखासे जोंनि हान्जानि बे जाबाय फोसावदिं मेलनि मोनसे जोंनि बे बिसायख'थिनि लोब्बा लानानै बिबुंथि लाखिलांगोन बिनि थाखाय आङो खावलायदों जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि बे जाबाय राभा सेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट रन्जित सापार बिथांखौ आङो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बे समाव ইয়াতে দুটা জাতি হ'ল মই এতিয়া বড়ো কম বড়োৰে ক'ব লাগিব অসমীয়া ক'ব লাগিব সাঁওতালটো ক'ব নোৱাৰিম সাঁওতালটো বুজি পাওঁ ক'ব নোৱাৰোঁ যি নহওক আজি এই আবেলি পৰত কুমতলা পথাৰত আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ এই মঞ্চত উপস্থিত আমাৰ ব্লকৰে সভাপতি ডাঙৰীয়া সম্পাদক ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ সাঁওতালি ডিষ্ট্ৰিক্ট চেলৰ সম্পাদক আৰু লগতে আমাৰ ব্লক কমিটিৰ সাঁওতালি চেলৰ সম্পাদক নিকোলাছ সৰেন লগতে আমাৰ সম্পাদক বুধন মাৰ্ঘী আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ খুমবাৰী প্ৰাইমাৰীৰ সভাপতি সম্পাদক আৰু জলশ্ৰী প্ৰাইমাৰীৰ সভাপতি আৰু সমূহ ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত হ'ব পৰা মোৰ সন্মানীয় গাঁওবুঢ়া আৰু লগতে আমাৰ আই মাতৃ আৰু ভাই ভনীসকল মই এতিয়া অসমীয়া কিছু কম বড়ো কিছু কম অনেক বেছি বুজিলে নঙা যে মাখাচিয়া আজি নহওক মই আগতে বড়োৰে কম আপোনালোকে বেয়া নাপাব আদিবাসীসকল আদিবাসীটো ভালকৈ আমাৰ অলপ আগতে কৈ যোৱা আমাৰ উপৰোক্ত বক্তাই খুব সুন্দৰকৈ কৈ গৈছে মই ক'ব নোৱাৰিলেও ভালকৈ বুজি পাওঁ খুব সুন্দৰকৈ বৰ্ণাই কৈ গৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকে মনত ৰাখিব আসাং দিনে नैबे फोसावदिं मेलावहाय आंहा लेक्सार होनांगौ खुनु खारन गैयामोन दा मानसि गैयैजों सम थाङैजों आंखौ थिनबाय बेनि थाखाय आं बारा बुंला आं फंनैल' खोथा बुंगोन फंनैसोल' बुंगोन दा बेवहाय खोथाया जोंनि ट्राइबेल मानसिनि थाखाय आलादा जागोन नन ट्राइबेलनि मानसिनि थाखाय आलादा जागोन आं मोननै खोथाल' बुंगोन दा बिटिसि हालामाव मा जागासिनो दं आरो मा दा बे इलेक्सननि पारपसै जोंहा मा खालामजालांनो नागिरदों आरो बे बिटिसिआव बिजेपिआ जोंखौ मा खालामनो नागिरदों इउपिपिएलआ मा खालामनो नागिरदों बे खोथाखौ मोजाङै मिन्थिनाया गाहाम मानो होनब्ला बिजेपिआ ओरैबायदि पलिसि लागासिनो दं बे इलेक्सन होनानै दाला देग्लायनि इलेक्सना जोङो खमसे इलेक्सन मोनबोखो बिटिसिआ बेजों खनबा जानोसै नङा खनब्रैया थांखाबाय बेजों खनबा जानोसै इलेक्सना माने बोसोरथामाथ' जोङो हाग्रामा सालायबाय बोसोरब्रैयाव प्रमद बर' सालायबाय नै बेवहाय आरो हाग्रामा सालायबावसै खिन्थु बेनि गेजेराव देग्लायनि इलेक्सना ओरैबायदि गाज्रि जागोन माने दावहा होनो हमना लानांगोन
मानो होनबा बेनि सिगां जे सरकारा सालायनानै थांबाय परिबर्तन सरकार प्रमद बर'नि सरकारा गोदै गोदै रावै बयखौबो थगायलांबाय आरो मानो होनोब्ला प्रमद बर'आ बिटिसिखौ बन्द' होनानै सिनस्रि बुफायना गालांबाय आरो दा माथ्र बाखि दंबावो दा जुदि आरो फिन जुदि प्रमद बर'नि सरकारा फैफिनोब्ला जों आथिंखौबो जेफायजागोन मानबाय बायनोनो बोसोर मोननाय नङा आइफोर आफाफोर दा बे खोथाखौ आं बुंलांगासिनो दङ आरो माने ओरैबायदि बिजेपिआ सिङाव इउपिपिएलआनो बिजेपि होनदों बुंफिनलाय खारन इउपिपिएलजों बिजेपिजों लोगो जानासो सरकारा सालायलांदों नालाय आरो दाबो बिसोर आलादा आलादासो बुंदों खिन्थु सिङाव एखेखा दाबो सिङाव एखेखा जानो नागिरा नामा नोंलाय बिजेपिआनो नोंबो बिदि नामा दा बिजेपिआ जोंनि नोंलाय बे बिटिसि मोनबा डिस्ट्रिक्ट लानानै बिटिसिआव मा खालामनांगोन नागिरदों थाब माहाजोन जानायखौ एसे आगोल मिटिं थांनायनि सिगां बिजेपि आफादगिरिया बेयो मा होनलांदों रायजो राजाफ्रा बयबो खोनाबाय जोंनि बेवहाय जों दा ट्राइबेल हिसाबै थांनानै दं नङा होमबा दा बे ट्राइबेल हिसाबै थांनानै दं ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ उठायनो नागिरदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ उठायबा मा मोन्थाया जोंनिफ्राय लांजोबगोन जोंनाव मा मोन्थाय थानाय नङा जों गोदो गोदायनिफ्राय जा जेरखम दंमोन मा मोनबोदोंमोन बे मोन्थाया मोनसेबो थानाय नङा ओरैबायदि जागोन ट्राइबेल बेल्ट ब्लक उठायनाय लोगो लोगो नोंनि एसटि ट्राइबेला थानाय नङा ट्राइबेल थायाबा मा जागोन जेनेरेल जागोन बै हारसाफोरजों समान जागोन आइफोर हारसाफोरजों समान जायोब्ला जोङो जेबो मोननाय नङा दा जों माबा माबि मोनगासिनो दं ट्राइबेल हिसाबै साबसिडि फरायनायाव हक माइरं दैरंआव हक जिखुनु बे साथा हक मुसारि हक बायदिसिना हक बे मोनगासिनो दं साख्रियावबो जोङो पार्सेन्टेजखौ जों साख्रि मानसिया दस्रा हारिया जोङो 6 फुट मोननांगौबा पुलिसफोर मोननांगौबा जोंनि हारिया 6 फुट नांगौ जोंहा 5 फुट एजेन्सिबाबो जों मोनो बे बुस्थुआ थानो नङा मोनसेबो मोनथाय नङा आरो बेनि लोगो लोगो मा जाबावगोन बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक उठायनाय लोगो लोगो जेब्ला एसटिआ उठायगोन एसटि सिदा उठायबाय नालाय ट्राइबेल गैला नालाय दा जोंनि बिटिसिआवहाय 40टा कनस्टिटिउसन सिट दङ 40टा सिट दङ 40टावहाय गोरान बयना जाहैबाय गोरान 30टाया एसटि सिट 30टाया एसटि सिट बे 30टा एसटि सिटआबो थानाय नङा दा नैबे जोंना बे कुसुगाव एसटि सिट बेखौनो नन स्टेट दाराय मोना जोंना ट्राइबेल मानसिखौ दाराय मोनो बेवहाय जुदि एसटि सिटआ उठायोब्ला बे जुदि एसटि सिटआ थालाब्ला बेवहाय खुन बांगाल जुंगाल खुन जा हारसा थारसा दाराय फैगोन जोंहा जेनजोबगोन दानोथ' सोरबाया बे जेनेरेल सिट जायोब्ला जों देरहागोन नामा बेवहाय जोंहा बेसेबां दं बर'जों राभाजों कुसुगाव सिटआव राभायाथ' माथ्र 2200ल'खा 2200ल' कुसुगाव दा जोङो देरहानायनि खुनु माबा गैया बेखायनो जोङो बिराद आनिथानि जालांगोन दा बेखौ खालामनो थांगासिनो दं जुदि प्रमद बर' बा इउपिपिएलआ जुदि देरहामारोबा इउपिपिएलआ आरो सोरखार खालामफिनोबा बे बुस्थुआ जालांगोन आरो जागासिनो दं बेखायनो खुनु भट दाय ट्राइबेलबाबो बर'बाबो राभाबाबो बिसोरखौ जोङो सुबिदाबो होनाङा आरो बिसोरजों थानाङा आरो এটা কথা বিজেপিয়ে কি কৈছে ইয়াত মেক্সিমাম হিন্দু মানুহ আছে মই হিন্দু হয় বিজেপিৰ মূল মন্ত্ৰ কি হৈছে জানে বিজেপিৰ মূল মন্ত্ৰ হ'ল বিজেপিয়ে কৈ আছে প্ৰচাৰত কৈ আছে যদি বিজেপি ভোট নিদিয়ে হিন্দু নাবাচিব যদি বিজেপি ভোট নিদিয়ে আমি হিন্দু হিচাপে বাচি থাকিব নোৱাৰিম এইটো সিহঁতৰ মূল মন্ত্ৰ যদি সেইটোৱে হয় তেতিয়াহ'লে মই এটা আপোনালোকৰ আদিবাসীসকলৰ এটা উদাহৰণ দি আছোঁ যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ষ্টেটত গভৰ্ণমেণ্ট বনালে আপোনালোকৰ আদিবাসী সংগঠনৰ আচাৰ লগত কি কথা কৈছিলে
আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে শূন্য দিনতে আপোনালোকক ST দিম। এই যে মৰি গ'ল আপোনালোকৰ আচাৰ সভাপতি প্ৰদীপ নাগ আছিলে তেতিয়া ওদালগুৰি ল'ৰা, এনেকুৱা কথা কৈছিলে। বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে 16 দিনতে মানে জইনি জানা বসে বসে আজিলৈকে 16 দিন আছে ওটা আর হ্যাঁ আছে হ্যাঁ 16 দিন কেতিয়াবা গ'ল 5 বছৰ ও জাগা না নাম আপোনালোকক কোনো ট্ৰাইবেলটো বাদ দিয়ক। এই যে অলপ আগতে আমাৰ নিকোলাছ ছাৰে কৈ গৈছে, নিকোলাছ ছাৰে কৈ গৈছে যদি হিন্দু হিচাপে আপোনালোকক ভোট দিব দিছে, হিন্দু হিচাপে যদি বাচি থাকিবলৈ বিজেপিক ভোট দিয়ক। তেতিয়া দিছে বিজেপিক এতিয়া চৰকাৰ বনাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আদিবাসী হিন্দু, আমিও হিন্দু যদি এই হিন্দু বচাব যাই পেলাই আমাৰ ট্ৰাইবেল ব্লক উঠাই দিব, আপোনালোকৰ কামটো কৰি নিদিব, তেতিয়াহ'লে হিন্দু কেনেকৈ দয়া কৰা হ'ল কওকচোন? কেনেকৈ হিন্দু দয়া কৰা হ'ল? বুজিছে? অলপ কথাখিনি ভালকৈ চিন্তা কৰিব। যদি সঁচাকৈ হিন্দু বোলে আমাক ভাবিছে, সান্তালী ভাইক বা ট্ৰাইবেলবিলাকক এই হিন্দু বুলি আমাক যদি ভোট দিব দিছে বিজেপি বচাবৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে আমিও যে আমাৰো যে সুবিধা আছে, আমাৰ কামখিনি নকৰি পেলাই আমাৰ অধিকাৰটো কিয় কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছে? আমাৰ অধিকাৰখিনি কিয় নিদিয়ে আজিলৈ? কথাটো বিৰাট ভাবিবলগীয়া। সেই গতিকে বিজেপি কোনোপধ্যে সমৰ্থন নকৰিব। আৰু অলপ আগতে আমাৰ নিকোলাছ ছাৰে কৈ গৈছে এই যে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ কথা, সকলোৱে দেখিছে, টিভিত সকলোৱে দেখিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ভাৰতৰ 1 নম্বৰ নাগৰিক, প্ৰধানমন্ত্ৰীতকৈ ডাঙৰ, সেই মানুহজনক আমাৰ বাইদেউক দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক যদি ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে বিজেপিটো সন্মান কৰিছে, তেতিয়াহ'লে ৰাম মন্দিৰ যেতিয়া মুকলি হ'ল তাক কিয় বাহিৰত ৰাখিছে? সিহঁতৰ মাজত যদি জাতিৰ ভেদাভেদ নাই, বিজেপি কয় জাতিৰ ভেদাভেদ নাই, কৈছে না সবকা সাথ সবকা বিকাশ। যদি সবকা সাথ হয়, সবকা বিকাশ হয়, দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক বাহিৰত ৰাখিলে কিয়? তাক মন্দিৰত সোমাবলৈ নিদিল কিয়? অযোধ্যা মন্দিৰত তাৰমানে আমি নিচু জাতি, আদিবাসী নিচু জাতি, ট্ৰাইবেল নিচু জাতি, সেইকাৰণে তাক সোমাব নিদিলে। তেতিয়াহ'লে ইমান দেশৰ এজন ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰপতি তাক কিয় অৱমাননা কৰিলে? ইয়াতকৈ আৰু কি জাতিটোৰ কাৰণে কি অপমান, কি কৰিব লগা আছে? ইমান ডাঙৰ এটা অপমান কৰিছে। এতিয়া গোটেই আদিবাসী জাতিটো, পৃথিৱীত যিমান আদিবাসী আছে ইমান অৱমাননা কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰপতিক যদি সিহঁতে সোমাব দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিচিনা সৰু মানুহজনক সিহঁতে আমাক কি মানুহ বুলি ভাবিছে নেকি বিজেপি? চিন্তা কৰক। সিহঁতৰ মূল মন্ত্ৰটো বিৰাট বেয়া। মানে সিহঁতে ঘূৰাই পকাই মাত্ৰ ধৰ্মৰ আলম লৈ, ধৰ্মৰ কিবা লৈ কথাবিলাক কয়। ঠিক তেনেদৰে UPPL মানে বিজেপি মানে UPPL, ইপিটি সিপিটি। সিহঁতে কৈছে UPPL আমি বৰ্তমান বিজেপিৰ লগত নাই। নহয়, মিছা কথা। নাম্বাৰ 1 বিজেপিৰ RSSৰ মূল মানুহ হৈছে প্ৰমোদ বড়ো। RSSৰ মূল মানুহ, বিজেপিৰ মূল আমাৰ বিদেশীখন ভাগ কৰা, আমাৰ বিদেশীখন কমৰ ভাঙা মানুহ হ'ল RSSৰ মূল মানুহ হ'ল প্ৰমোদ বড়ো। যদি প্ৰমোদ বড়ো সঁচাকৈ বড়ো হয়, মই এটা এক্সাম্পল দি আছোঁ, যদি প্ৰমোদ বড়ো হইমোনবা ই 100 আন্দোলনে বিৰাট বিখা নাंखाब रायजोनि गेजेराव लेक्सार होदों, मानसिखौ ओंखारहोदों, मानसिनि थै लानानै माने बेयो बर' सेन्टिमेन्टखौ ड्र खालामनानै दिनै